Liest a lauscht den Dialog. Kugemol, wéi fändst du dat Appartement hei? Et das zuerst danach. Et das gross an net ze deier. Danach, dat ass ze weit. Anne huet ke Balkon. An dat hei, et das zu Strossen, net ass je no bei der Stadt. Et huet eng gros Kichen an e Balkon. Ja, d'Kichen ass gross, mit d'Appartement huet just 75 Quadratmeter. Dat ass ze kleng. Anne das deier, Anne huet moll keng Parkplatz. Anne das keng Foto bei der Annonce. Eng Wuning sichen ass net einfach. Ech fannen dat Appartement heiflott. Et ass net bëllech, méi et huet eng oppe Kichen, 3 Zëmmeren, e Burzimmer an eng separat Toilette. Et huet doch e Balkon an eng Garage. Wo ass et? Zu Sandpfeiler. Ah, interessant. Met ass 3. Stack an et huet ke Lift. Dat fannech net praktisch. Oh, du hast recht. Dat ass wirklich net praktisch.